Thado impi Manipur na pamba se Manipur se indigenous peoples mayam se nungsi chaduna lemin na ba pame. Adu gidamakta community understanding se is the only solution na thado impi Manipur na thamjay. Community understanding yaudana Manipur se peace pura pasukam ngamoy. Adu ka third party or home ministry or central government yaudrobasu akoi jati mayam sing se indigenous way of understanding negotiation se tawbanadi long lasting way gadra ai se hoina di thajai but odobu se the collectively akoina thengnaba yabase anti peace elements peace palm deba elements mayam sing se tampak nadi Imphal Valley dadi Manipur CSOs nadi entry point amadi hangbi khreba to thado and to for dialogue lao safe oi kre ngasi lai sida last 2.5 years ago you unabang amde offline online si aseng mani ko samnari sin ko se aseng mani na nge di visual na te online na te hojiti